Ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Ni breaking news, ni Perezida wa Ferwafa. Amakuru atugeraho nuko uyu mugabo ari mu maboko ataraye nk'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje amakuru amaze umwanya acaracara kwitabwa muri yombi rya Shema Ngoga Fabrice, Perezida wa Ferwafa. Mwayikaze rero muri aya makuru. Niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, kanda subscribe ubundi dukomeze kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yabwiye ikinyamakuru umuseke.com ko Shema Fabrice yatawe muri yombi kuri uyu wa kabiri. Amakuru y'ifungwa rya Perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa yatangiye kuvugwa na bamwe mu banyamakuru bazwi mu mikino, ariko nta rwego na rumwe rwari rwigeze rwemeza aya makuru. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitieri yabwiye ikinyamakuru umuseke ko Shema Fabrice yatawe muri yombi kuri uyu wa kabiri tariki ya 11 Kanama 2026 akurikiranyweho gutanga sheke itazigamiye. RIB ivuga ko Shema Fabrice afungiye kuri sitasiyo ya Kicukiro i Kigali mu gihe iperereza rikomeje ku bindi byaha bifitanye isano n'icyo akurikiranyweho nk'uko RIB yabihamirije ikinyamakuru umuseke.com. Shema Fabrice yatorewe kuyobora Ferwafa tariki ya 30 Kanama 2025 avuye muri AS Kigali. Yari abereye umuyobozi ndetse asanzwe ari n'umushoramari mu byo kwinjiza imiti mu Rwanda. Bivugwa ko yari amaze iminsi ajya ku biro bya RIB kwitaba ngo agire ibyo asobanura ku bijyanye n'umutungo wanyerejwe, nubwo RIB yemeza ko akurikiranyweho gutanga sheke itazigamiye. Shema yafashwe na RIB mu gihe mu minsi ishize Ferwafa yari yirukanye wari umucungamari wayo kubera amafaranga yanyerejwe. Ngira ngo mu kanya kashize nyine nk'uko nari nanjye mbibabwira, nibwo ku mbuga nkoranyambaga yewe n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byagiye n'ubundi bikomeza kugenda bibreakinga ino nkuru ya Shema Fabrice bavuga ko yatawe muri yombi. Ubwo kandi Shema Fabrice yaramaze gutanga kandidatire ye nk'uwifuza kuzayobora Ferwafa. Shema Fabrice yari yatangaje ko kimwe mu byatumye yumva yayobora iyi nzu ari uko yabisabwe n'abakunzi ba ruhago mu Rwanda, ariko kandi ko umupira ukwiye gucuruzwa. Ati igitekerezo cyaje mu buryo bwo gushaka ibisubizo. Umupira w'amaguru uri gutera imbere, bityo ukeneye abantu bafite intumbero. Kuri ubu ku isi usigaye ari uruganda, yewe n'uw'abagore uri gutera imbere cyane. Yakomeje agira ati tuzashyira hamwe kandi tuziha intego ngari tugomba kuzageraho. Itsinda rigari ryari kuzakorana na Shema Fabrice harimo Mugisha Richard uzagumana kandi umwanya wo kuba Vice Perezida wa mbere ushinzwe iterambere na tekinike, Metere Gasarabwe Claudine ni Vice Perezida wa kabiri, Enge Nitanga Desire ni komiseri ushinzwe amarushanwa, Kanamugire Fidel ushinzwe iterambere rya ruhago muri iyi nzu. Nshuti Thierry yatorewe kuyobora komisiyo ishinzwe umutungo no kumenyekanisha ibikorwa. Gicanda Nikita yatorewe kuyobora komisiyo ishinzwe iterambere ry'umupira w'amaguru w'abagore. Abandi bazakorana na Fabrice ni Hakizimana Louis wongeye gutorerwa kuyobora komisiyo y'abasifuzi. Hakizimana Louis, Metre Ndengeyingoma Louis yatorewe kuyobora komisiyo y'amategeko, mu gihe Dr Gatsinzi Habiti yatorewe kuyobora komisiyo ishinzwe ubuvuzi. Aba bari bahanganye n'itsinda ryari riyobowe na Hunde Walter n'abandi bamwe bari n'ubundi muri komite nyobozi
icyuye igihe. Ngira ngo rero ubwo ingiye mu wundire nsoreze ahangaha, nanabashimire kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ubwo turakomeza kugenda tubakurikiranira update zose ziri bugende n'ubundi zitangazwa kuri Shema Fabrice. Dukomeze kubana mu biganiro byacu biri imbere.